Abusia for Samono I critical. Yes, Sarah Good and as I said the onusu about Bontia expose onusu ababe expose a yaman cardono Abusia as a film. Na see the wesi a dinner temono. Kaish Abusia and Yasam Ketwa and what them papa. Sarah ehiti. Ni nano and I'm in Simbi Amankado Bontia Bekaye. At the fast Sarah home and as interviewer. Just a yesibo sister echo interview Sarah or a yes Sarah Nankasa show so. And amasa insensible na astatia ebobo edi eba abusia insem na nkasa de ebebo edi ewrum but any dim me on subscribe atem no ne me abo na ewo nchen like video no so na bibia enye kama pa na abusia na enim conversation e course between a Sibo sister and a Sarah Good na de kokoye ne say a Sibo sister person che say why expose Sarah because questions obusa no was interview no no I expose a Sarah che say Sarah enka no kore good nsensem na ye ntro e ma amanka do so e ba pontia che so no so e de a expose kese na betom bontie so a o che mu say good nsensem no kore ba kokura enim or the otan to nchen agrada innocent Sarah scam and o person for kwan bia so na odi bugana fonti o sheda ebe kasa agrada jinogoda de angana for ne ye humobro nti ye be pekakra de amasara so onje emfanko koye adwuma enu nti ana afi bia no Sarah sheda ekopeja golden sensem no de eba na we de nya de obehwe amasara de sa golden sensem no asaba this time e ma chisamanka ebe expose Sarah Potoana enyasem ketwa chechinsimu ema chise o expose baby love ene eye bidie mu ni na enyasem ketwa na obeye sa show ni wie no abusua no ana Sarah so ekohwe video na ono so ni koko apaya ono so astatia ono so drop secret edi go home about this a good issue no NHS demonstrations o mo ye nyoma e course o backdoor ni na no Sarah abebie ni ama chise si the wesi edi eye amankado ene Sibo sister tem no abusua anodem na agada so agene de Sarah amfanche channel kra che se utimu se nani abre this time o se good no na koma no sunsum enti bibia akodi no wo ba bontena be kase enye no kra dia na wo nu mienu enya asem totokra ensam de bebre na ana Sarah eka ye edifa mankado ya agada ana Sibo sister home abusua ye muram ye nkonkotie sa ensemu na afi ye ba ye beto aso Of our mind, so Cassasa, we are not just off our mind, so we are criminal, papa, mine. And you also we are criminal, you can say criminal, say, we are here. No wonder, someone so do one by grada. No wonder, sir, when you are grada, we are back. So, of our mind, what's not what I say? Would the mean son number 2, a year friend is, would your colony son number 2 pages so? A man clofu bube fast so be soon ye. Ama enne wutu show so kase me Sarah asem na me kase megudie wa agrada ho nya no krede ene ofama wo so wo ye jolo ene ofama wo so wo ye kromfo papa wo ye techi amoa wo ye kromfo papa aden se wo stars na ma we emfa me ngi viewers emfa me ngi stars emfa me ngi content aden se de wo se wa mmomidin na contact name maron say mon crofo no mo hu say me akara any kwan say me ma attention because mo de meji viewers ne stars niska say with me uja me din bo no hu say scan maron viewers no mo ma enti na wo share da wo ne kwa share say om na ye me interview na Sarah de wonim say na koma wo ne gudie no ho nti wonya ne koka na obeba be so life abekasa na yenso yafa na chese enya viewers sa ene say me ma attention kwasiafo bi wo we ni kwan say me ma attention kora se de me hu sa nti na no pe na me ma ka evangelist your friend is ma baby awo bia bi chia we enumre mi chia papa wasama wo kan ne ye no kretro do edem mama evangelist mama michia upa mi refi wudin michia upa baby awo bia michia unchia kase enkoma eye no krenti na wie na wo kin se nkrofo bi wani kwan se ma wo tension eye no kre of aman se wo hu se content na mabiom se wo hu se sika na mabiom because midin na akoda nti mo hu se midin Sarah Good ni de nya akoda nko ade ya na ke se musika mu 11 CD ni mu 22 CDs ni mu nya o media no so bio mo stars ne hwanhwan no mu nya ngi bio sa wate ase
se mo hu se mu ja mi din bo a sika na mba biom enkrofo mfolo mo nti na mi din ana na mo de gi award mi din ana na mo de Facebook chama se wati ase nti esi a wasan akwatam wo de abesi wo page so nkrofo megu so ne yemhwe master me mamo attention baako say ane mu nyina mu ya anrobes mu ya kronfo ankasa na chese mu yusu mu adwen wo media esu dididi mu yusu mu adwen nti na meka say wo ne maame ni nyina sa na mu sheda na mu hyehye na mu de bae say mu ba besoso me ma no na chese Sarah de wagimi kwase aba no yenya kwa ya mo hu se gold ni de chese bata na koma ho enti yenya akososo koka bibi pe obeba be so life abe na koma beba mana be kasa be di atem na chese wunim se gold no so de ho nsem sori se ya na chese enkrofo amanfo nsunumu na me ma menum omu yem omu nsunumu dwa omo na ye se obi a be pass me na tie na de na esi na mo de pe content mo de pe do mo de pe viewers mo de pe sika ande kombe kumo se sika no munye ndi biom kombe kumo papa se kombe kumo of aman sa wonso wutumi de me ba ne nsa betena wo page so be kan se akwala ne nsa ye nokure nti obi support ma wo so je ho stars je ho sika di ya nyakopon wata so wo betua wo ka wo be brand na wa ya apache no be ya apache so ade akowuo wo be ya wo nan ba ko na be sa be ka second one no ho ma wo de akowuo ba ko no be sa be ka second one no na se wutumi tena se ka se nya nokre na wunimu se nya nokre na wutumi de betena wo page so gigi sika nkese ye diye na wuwie na wo betena se ka se nya nokre de na esu nyankopon so betua wo ka nyankopon betua wo ka na wunim se gudie ne nya nokre na wo betena se bedi hu adanse wo betena se bedi hu adanse de J Stars se mo hu se sika na mawehu kane manti na meti bi baabi mo bo modin aba be kan me no mo hu se munya viewers biom munya sika ni binji biom krofo ma mo nan ase mema mo viewers mema mo stars ne hwan se munya sika ni bindi biom sana Sarah so na mudidi wo me ho pa nyakopo bo me agudie me ye gold no ode me abesi ewi ase se nkrofo mfa me ho hia ni ba te se me nkrofo mfa me ho fendidi here ni bati semi nyakopon sheda bo mesunku omu hu sa nyakopon sheda bo mesunku na ese mimidin no de midin Sarah Golden de chese wonya bo ya ni eguso ni ye to stars man ni ye yesenti na nse munya bi nti ese mo nyina makoka ma adwen bom aye baako se yenye baako ni enkototo kwase ana no na yege we de ekoka na obeba be sole because ese na nyu on maso on kasa ye ntine nka ye nti asam na koda nti ese na numu aduane ye numu aduane aboye ese me ma nti monumu aduane na abom ana wo ne sibo sister jimifo no mo hwehwe ho se mo mla na mo metoto ma no na mo metie nsem na mo mfa nko se be ya nkrofo beba so ababe yewe onza wenya bi aka just say wuti ho nyina open samaka wunya bi open content open nkrofo mbegu page so embe bonje wo so na nsenye omumma nti upa asamaka nti wa ba betena ho ena ni gold no ena nya nokre ena nya sei ena obeji hu sika di ye nyakopo betua wo kasika na wodi ye nyina be fa wo yam ubenia ne moja aman woni sibo sister samo betena se age ho content amubenia ne hu moja nkwasiafo na onim sa nya nokra na wo betena ho wo ye interview wo kọ mikro mi kọ fra mi nua wo kọ fra mi bra kọ fra mi papa ade o mu begina wo page so ni nyina na onim sa nya nokra na na wo waste wo time edigina so because of now per content and na wo per skade ani agrada so wachi mi papa ye kase ni page mi agrada wachi mi papa so saneti e pa na of aman etumi be Jimmy be yinsa etumi di be see the page so ebe fra mi ye mi interview akese abetna ho de J Stars sika gu animu ase na nne wasa betna wo se asam no kra na nya no kra na agrada wonso wo sra kire na wusu wachi mi papa ye ka ma o machi mi wo wiase a wachi mi nyansa wunimu ane se wudi wia obi nyansa wunimu ane se wode bokoro no nyansa wunimu ane se wode tutu nkrofo wode zan nkrofo gi omunuoma eno ne nyansa agrada wunim
eno ni nyansa agrada meka se wunimu no wasase so nyansa wunimu ni se wo de beje nkrofo ni oma efri wo mu se ma wia nkrofo se wasan start se wo ye herbal soap wo ye den me se sa cholocho nku na wakosesa de egu container nim cholocho enku no choloso nku na wakosesa de egu onom no fa koma of aman no mfa nsra ne body na of aman na hia ne nan na achia nti fa koma no mfa tenetene ne nan sa wo si weduro na ye adwuma of aman hia duro nti fa koma of aman sa me se ebusuafo mu nsa de of aman ye no wa hyada pa woni sibo sister Jimmy Fuoba no o ma hyada pa Jimmy Fuoba kwase ampani ba no Jimmy Fuoba kwase ampani ba ode ayi makeup aye nanim fluban makeup adawulu mantie ne ayi akatia nyina ya oba makeup adawulu ma nkatia nyina o ma ye ma makeup powder adawulu ma powder makeup ayi ya friend say frota with a frota adawulu ma ntie ne mmotie nyina o ma ye ma e wo media no so mmotia aye ma frota no hwa adawulu manti mmotie nyina aye ma ntie ne mmotie bi gina fon so na okasa kira wa asa onu de wonne asa on koto na wanne enso na ne wi afisa powder na aye ne sa powder na ama nanimu aye sa powder dawulu ma powder dawulu ma nti mmerwa nyina aye nketesi ya powder dawulu ma mmerwa aye nketesi ya ba ne ya betena sa atwi anim ne ya de powder ya aye anim sa furuban ne ya de abesi wo sa endwe ne ya de abetena tena se yesi mmerwa ye wie ya bla bobo no mmerwa ne ya hyada ya betena se ye de ayi wo manim sa ayi ya friend sen bosuma afi ne ye de ni kosi ayi enwrem ni ya de abetena tena media so kire se yenja omo nsen omanya sika kwase sika ade agrada na mu wachimi kwase wa ambele no nyaaye wanya Jimmy Fuoba bi tiseme ama matam busuya aja pade ama no ama waje na ode akosi wo na otete mankrofo otete ma Jimmy Fuoba bi ne nkwase apafuo bi ma omudi enti because of so otete de mankwase afuo bi ne mudi enti o madwen na yera onso of aman ohu say Facebook no say sika maso onye sika ndinti na hyeram ani Jimmy Fuoba no kwahyehyɛ sɛ omomla metotoma no be ye ni interview na ye we na kwase aba ne de wunya ye ya obeba be so life saa na mudi apɛ viewers meboa mudi apɛ eyi stars ekwambe kumo mimidi na mudi giska mo ba bre wo mu wiase a mo ba ye mudi mimidi be giska ohia ni ba te sɛ me hu na mo ba didi meboa me hu ana mo mienu mudi ba didi me hu na mudu baba besi life no so e de agege mo stars ne ayi ya friend say mo coins me hu na mudu be didi wa nyakopo betua mo ka enne wo aman watumi abegina abeso yi wa bla wo so fa phone flame say ama me ne na ya adwuma da me ne na ya adwuma da minimu se do sitie waje ya ne na mu nyina sika wo di nyina yetumu se eye wagudie na wudi odi ano de wo kanu na nsuo tawa pempem wo kana nsuo tawo hwinim aman wo kana nsuo gina wa pempem na nsuo gina wo hwinim wana obaye na obeka kire me se sika no wahu se waje oba beka kyam se wahu se waje enda wo betena abonte ya beka se ena asama wo kana kwa wo because wo be viewers be bo a yiyi me picture se fafiri wayi no so na hwa nkrofo ebeba so ene me to challenge ka kire me se nya mimidi nya me pictures ni midi ena wo di giveaway wo di gisika e wo media no so a yiyi me pictures firi wayi no so na fa wanim huhu no fa to so na hwe nkrofo ebeba so fa to so kwasia chese se wunya skandi nti wo di midin mo be ye baako na mo di midin asan abegigi sika mebo a mo di midin begigi stars mudi midin betena media no so abegege stars agrada so onimu aduro se wa ye heba kono ntinu wunani mu maw spiritual soap no spiritual wan no kono fansira wunanu so na hunkonkono on betenetene wonka se ni mu maw wantumi anya de a ane na cholonso ana ebe wiewiew cholonso Jimmy Fuasefo kwasiafo mudi midin na begege sika wo media so mudi midin na begigi sika o media so mentwe mamu o me mamu attention kra
men so mo so mama attention kura na yesa bu se de mo hu se sika na mba biom meboa mo hu se sika na mba biom jimifo ba ne din akoda nti sika na mba biom ti yefa kwan bia so enko kenya no meboa mimi din na do be gigi sika una wo sie sa wuti abrochire una wo sie sa wuti abrochire sika nsumudi mimi hia ni na wo be didi me ho una wo sie sa wuti abrochire apache jimifo so wuti abrochire enne abrochire sika na nsumudi mimi sika na mimi ho na wo do be didi me ayo me ho meboa me na obedi wo me ho enu ti wakosesa ayi ye friend sen enu ti wakosesa ye friend sen po ayi ye friend sen me pictures e dia begu page so abetena se aye na ne nsa no ye de begu ho e na nipa begu so e na de ende che se wan mo midin amma gift me ba ne nsa din a nipa ma meboa wunye sika nipa ma se mo hu se kana shortu meboa a shortu ti se munye ni nti wudi midin ana ebe gigi sika ebebo mutiri so ebebo ma pampa so woni agrada jimifo ni nyina ebebo mu nyina mutiri so ma mu ho ayi ye friend sen ayi ye friend sen po so konsuo ana mo tali nipa mo na mo twi nipa mo ja so konsuo nson konsuo ofaman wo na musie se wana me say me enkofo bi ni mu frem se sika o ma send ama wo ofaman onza me meka anwohwe sika o mu de ama wo ofaman ya wagie di but me no wo ya de ama me amani so nti me de na mo ka nyina no nipa ne ka me se ma anya hwe nipa ne frem me na o ka kire me a me se ma anya hwe nipa ne frem me na o ka kire me a me se ma anya hwe anya ye kura mo support mo boa me nti anya hwe na metwa so anya hwe na metwa so se de me hu se wuji sika de bi wuji sika de di ewie no ana wo de begu so ya begu baby laugh so because now unim se edenya enkrofo be frem ya bisa se sika no me nsa kan na ye danya nkrofo o mbe frem ebisa se sika no mo de ma wo no me nsa kan na unim se edenya hu bebe ajanti no wo se wutumi edane gu baby love so se an na baby love diska na baby love diska afa my fashion up bebe du ya se nkrofo anse ni sika tuturi di amfa ma wa sa sika no de blame bebo hu du ya na che se wuti wono wudidi meme ho wudi meme hu na edidi meboa but na page no so bebo hu du ya se wanje nkrofo bi nsa musika a omo de ma wo safa ma me a wan fa sika na ma me enso mebo ho a me ba bonte be ka ho asem chimifo apachi chimifo me nche na me nsem na me hunam na odi bedidi yiyi me pictures ni free wayi no so yiyi free wayi no so na hwe se once na kura beto agu a chasa se munya skendi meboa nti ma ba betena se e be ka se sei sawa ohun se wa nya no abetena se ana sama wo ka no wo boa se woni mi sa meboa na wodi ji hu skedi ya wa bre wona no ba ko na ka na bebu aka ho kado wo ba hia se se wodi skedi bi ye dia wona no ba ko na aka no e bebu aka ho ba bre wo wi ase wo ba wo aman wo ba bre evidence a wo e kire se asam na me kan yenya no kure asama nkwama mi ni wudi ya kire se ma me ni nje mehwe no fabla bonten me ne wa kwa baka se agawe mi hunu no me ye hwehwemu ifi kratie na no kasa ifi kratie asam we e kire se on fa hwe mama me no be se wo fa man me del fabla bonten mo bia hu se wo ba ye no wo benya evidence e kire se ade no me fa mama me no fabla bonten se wantumi amfa amba mesi chimifo mesi wa pachi chimifo se wan fa mba bonten mesi amai mesi chimifo bema apachi yalefo mesi wo namba ko na aka no krocha na aka na ebesa so aduri egu krocha na aka no mesi kwa agrada ho na sa kuto no nku ayi aka no sen enku basa na oton no kono onfa ma ono no sie se ye huhum adwuma on sa fifiri wo bedi mechi no odo nan no esa se no de sa video no se wo media no so no odo nan ne sa a wo to busu kroche no wo sa de kire wo no a ofa man uri afi se no wo sa de kire wo nti ko se oso wo nuro kono fansa wo yale ansa no de bi ni Johnson na hia wo yale kono fansa wo yale me se kono maame no kono ni nuro no no na sie so odi sa wo yale ma wo na no etumi
to be go straight na to me to 1 2 3 say dia media me go 1 2 3 say wo to me go 1 2 3 1 2 3 me ameba betra ho abone ha ba spiritual duro no meba be bo hu de wura ama no kwasiafo ma hu sa afedie krono na adokolomo krono na adokolomo afede mama monimu ada ho krono no mabo ama afedie dwale mu nipedua dwale mu se funfunan ana mudi si media no so krono na dwale mu afedie dwale mu aman dwalo ohu dia wusi wano ma wo kire nsama wo keka wo page no so nyina fansuo enko ba bia wosama wo te ho a wo keka ba kokure ni ho a meka se nwanwa ana eta asuom ana se yewe ni nyina kire krono ni nyina kire wo ne maame no ne agrada nyina musuban ya wo te wo na wo keka no kire wo ne agrada musuban wo de agya no me de ba ma mo fala o ma dwe ne nye atete afa so na mo de ti media no so onze mo kwa se onze wa fa me pictures or the me pictures na good page do so bebre ana wa ba betena ho ana wa so ne camera ana Sarah Dobua ana on fachi oni gold bia ana onya hwi bia kwasia Jimmy na unim se mini bibia na wo ba begina ho de jiska di Jimmy na unim se bibia ni ho ana wo de be see media no so be gi hu ska di ye hagra da bodam nti wa Jimmy kakra nti ana wo sere kire wo on se wa Jimmy kakla ya kasa ni page mi a agrada wa Jimmy papa nyansa wo wa ne se otumi di ebo nipa krono ono ne nyansa de na ya de somu no ofie no eno no da ne maame mu ne papa mu abusuya ko ni nyina ya anrobes nti o mu sheda ade krono tete ni yie nti krono ho plan de ye sheda bon doa ane ye de soa na pempem nti ono onam ho no krono ho nyansa no wonim but eba ni nipa nim de mu nyansa wo Jimmy papa agrada wo Jimmy ankasa se kon Jimmy ya ko faman kwasia pachi we nko begina ho no be fa me ba ne nsa begina ho ebegigi sika ebegu nanimu ase be kansamfo enne ono na asie se wasan no wa kwaye baako na wasan nwen wosen na so wunjimi ya wunya jimifo a wunya kwasia ba anyansa wo ani se obebu nkrofo afaso a anka obeje no nyansa wo ani se obebu nkrofo ade afaso nyansa wano no sika na obajeje obla obi agra school obla obi ana ebia na ma obi ebia na munyina sa de mu ya akrofo ana mo mfele hwe so mu betumi aka mo ho abom de abokro no bi amope mu mienu mu ya mu sa ayi a friends Agrasco Empire akrofo nkwa nti mu ankasa mu wo stage a mu du wia nkrofo mu du pon nkrofo po wia nkrofo aje nkrofo nioma mu wa no da ya de kasa di zan nkrofo enti na ofa man be ye na no se sugar because of a one no da ya de wia ni panti oba ye na no se sugar na no de ade be biti nkrofo nyina wo media yi so e betena oba ye no ho se soro abofo ade be gigi nkrofo sika di ye uwie na wasa ada no ho because mu nyina mo ya akromfo mo ya anro besinti of aman anro criminal na wonim se anya no kora na obagigi hu sika di ye e be fa wutirim yiyi be pictures ni free page no so yiyi be pictures ni free page no so and family viewers and family fan and family stars minya koke upe koke ato anya sika koke dila ya kana se koke dila anko koke dila ko ho na kokope eyi e friend se koke na kotom ebebo wa patch no so de nka obenya beebi di koke na wurawura ado wona na nka fom nti wona ntiri wo no empapo no socks ni mu no wa pack ya shem na wona ntiri no enka fom nti enka fom na akosai nti ya hyehyɛ ho ubetumi alodu ahye wona soro na hangi soro no mpabo anim betumi apaki agumu a ado wona ma na wode nante wode wona ma na ede nante wona na ase ne de enka fom nti ubetumi ahyehyɛ koke ne yi ya friend say wi nu wo mu a na wode abagigi sika apachi jimifo wode abagigi sika embetena se embefa midi embefa ma yi mfa embetena page so embejimi wo mo ajimi muhumuhu se wani mo aguase wu aman wani mo aguase wa fele papa wa fele wani mo aguase omo obetwi omudi ye nyina omahu o ye hu to omo nyina hu anede wo hu se enye nokre nti wo kofa na wo de abetena page so abeka se na de enye nokre anede wo of aman wo hu se asama meme ka na enye nokre evidence a wo se enye nokre fabula evidence na wo no fabula
me manya evidence anfamba nti wo de wunya evidence kire se nya nokore nti wo fa wo evidence na kire se nya nokore no fa bla bonte jimifo apachi jimifo wo nan kroka kwa na agrada nsa wo yale anya sa wunya yale sa wo wiase da na wo de akwaguo wo de kokire sa de be sha adakam nti kwa na agrada nsa wo yale on na so wo spiritual hwan soap nti obetumi oto powers na nkasa eni mu nyina be ye adwuma nti kwa no mfa no momo ne nku no emfa srasra wo na ho kwasiafo kono mfa srasra wo na ho ni sa asibo sister jimifo no a make up aye ne se eyi ebosom make up aye ne se bosom sibo sister make up aye ne se bosom adihtie ni din sibo ana abosom so ye fra mo sei bozo na ye kuro me fra mo bozo na sibo chesa bozo na sibo bozo na sibo bozo na bozo na mudine no boso mudin sei ye kuro me fra no bozo na nti sibo bozo na beifu aba busumudi monchra di no si bobon buzone monchra na mufantu se di dino no si bobon buzone nti monchra ni dino no sibo ya friend si bobon buzone mumba ni dino no se monchra nto anu na da no so page no so buzone si bobon wa yesa bosom ni makeup aye bosom o de makeup na dwale na nimu nyina nti se o ya bosom ti si bobon bozone si bobon bozone nti monchra nto o se o ya bosumo si bobon bozone o ya bosom kase ya pa wonzema didiro no si bobon bozone ukura usukura na senya ayi bibi na aye bibi a aka hia ni ba te same mimi din na mudididi musukura muhunya yi mimi hia ni ba te same mimi din na mudididi midina mudi ana yakupon wa ba me pa o wow yakupon wa bo me pa se apate mu gwa brochira apate jibifo mu nyina mu gwa brochira nyina mudi mimidi na edidi e kire se yakupon wa bo me sonko wa bo me nipa pa se utumi bo me di edididi wo media so de ya anya ne yakupon wa bo me pa yakupon abo me pa se mutumi bo me di edididi mimidi na mudididi midina mudididi wo media no so me ya meti ya mitiri nwa ya hwe ya pa fa me ya mzie ya mitiri mu nyina tutui me ya meti ya mani mu nyina ya eyi ya friend sen enkuto na mati aboli mani meti ya enkuto na mesra eyi hwan ana mesra yi ohia ni ba te se me ohia ni ba te se me na mudi mididi ani amaye anemo abrochira na mo wonu mfaso bi ani so o anemo mla Ghana mo mla na mo medidi wo me mo mla Ghana na abrochira mfaso bi ani so sa wo abrochira na odidi me ho de ya utumi di midi ana edidi wo media so de ya se na abrochira na wote mfaso bi ani so apachi jimifo abrochira na wote mfaso bi ani so na bla Ghana mfaso bi ani so edi keke na da so ana da so wo abrochira ho edi keke na da so mfaso bi ani so nti bla Ghana why apachi jimifo me say abrochire ho na wotino edi keke ana da wo so mfaso bia ni wo so abrochire ho sa wutumi de me ya me si he wutumi de medi ade me pictures be go page so dididi a na che say mfaso bia ni wo so abrochire nti blagana mfaso ba ku say eni wo so abrochire blagana na be face me blagana na abrochire na wotino wo go abrochire ni mo ase na ka brochira fo na ka ye form pictures na ka ye de 2 page so na ka ye de hwa ya ho wo se minua ba ni minua ba wa brochire minua ba me yo te abrochire na ka wo di hwa wo ho ni ye fra wo boga nua na mo ti abrochire so mo de hie ni ba te se me amisi Ghana ha ade 2 page so dididi na mo ya mo bo kora che me amiti he me so won fa so 100 times chemo ana me so won fa so 100 times achamo enti munja isa me pictures egugu mu page so digigi sika no ade digigi sika mo so la mo se me ye scammer mo ye ka scammers akasia mo na mo ye scammers
mo ana mo yes scammers mo na mo di mkrofo di gigi sika mo ti abrochire gigi dollar nyina no dollar na nsomudi gisa mo sa de ye pictures egu mu page so ansa asomudi ansa na asomudi mo share video no ma mo share video no mo share ma no kwa sa criminals no so mo share video na kwa am robbers no so am robbers no mo share video no ma mo share ma mo Munshama si bobo bosone munshama no si bobo bozone bosomo no munshama no si bobo bozone munshama no oya bosoma ankasa bosomo a o si nwuem si bobo munshama no sa mese abrochire so wa abrochire ampampa ne su nimfa so omla Ghana ne su nimfa so ba ku sei sese onye skandi nti wa mbetoto ma no na ma mbeso camera o musika ne mma ene muti abrochire ye den ene se me amete Ghana ha ya de chia me di gari me so won fa so chen mo ti mumla Ghana mumfiri abrochire na mumla Ghana na muso mfa so bia ni muso abrochire ho enfa so bia ni muso abrochire se muti abrochire na mutumi fa me picture ade to me page so ade gigi content ade gigi sika stars akese ne ho kono ya bade na me so won faso o ene momla Ghana na mu gu abrochirefo ani mu ase si bobo wuti abrochire ena ade chia me wo ha na wo hye na wo sesa me ehia ni batse me wo de me pictures begu o cha say wanti ma no kasa anko page so a wunya aduane ndi wan fa ma no kasa nko page so a wunya aduane ni ekombede wo no ma nti o wasa kwan bia so fa so se obenya me ma no asem na wo de aba wo page so na wo no ma monya bia di ana mo omo bo papa mo omo bo na we na me simu esikafu we na me humu amokotokoto munyi me simu esikafu enti na agrada ode mo aye boboy no agrada hu se abrochire wona motene mfaso obi ani mu so ade muti abrochire wo ma musika wo Ghana muti abrochire na agrada wanya du frupesika jimifo ba no otete mamu abrochire nti ono no hu ni se momo no muso ni mfaso obi a abrochire ho ohu ni se mu ye useless na mugu abrochire ho mo ye nkwase apafo na mugu abrochire mo mmobla mu ni dwuma bi edi wo abrochire ho nti agrada wo hu se ode mu betumi aye kaya yo nti ode mo aye kaya yo nti apache jimifo no de ohia no dwonso ne koraba nti wa dwonso no koraba na gye na adwi mu an ode nam ade oba ne fie a so konsuo ane ye de ma no ama ne plapla agrada mpaase ne ye de playa ma no kwabrane no plapla mpaase futuro no plapla no yiyi dwonso ko toilet so jimifo sa jimisa no muduguo jimisa ana muduguo Sasu na si bobo bozune ono so ni twam no adechi odenam eche na makeup ahodo na jimi na oti abrochire se meti abrochire enti me be kofa wo maame ne wo papa wo se wo busuafo kokosesa wo mo na mu hia abrochire kokofa wo fa ko si bobo bozune ya bo bosomba na utumi fa wani mu mpie na da bia watu powder ye wani mu furuban na adechi a wo de nam no powder ye wani mu furuban ti hu wo de powder dwalu wani mu furuban enti hu me de abaka me awaka mi o samu aka samu ni misa me aba ni mi gold no ho de a makoma ho na wo sawu ni misa ho na wo nti wo ni misa wo kame ya no waka me nti me makoma me ho na wo ana makoma wo nti wo ni misa wo kame ya waka me nti wo kame ya me fan spell wo kame ade fa sa side ho a because I am me wiase mi sunsun mi moja na akodi ho nti ho ne de sa wo kame de fa wo de a and ya wa bri mi kuro and me fa ho me di ujuma basa pachi jimifo a wo ba na ye de wabutum paase na wo plaplam paase sesam paase nuoma e de kwoti se jimifo da kuro wo bese wo sisa sa bo ni asete camera to so mesi ebeba mo da mo fansu ya ban da kuro be fi nu ho apache ho obeba beduru no o sesam paase nuoma asesam chance twutum kukuo ansa ya ma na duane ase ye be obegina fufuo so awo owia ne ya ma ne gari ni stew mesi obeba be ye se adwuma no wa ha o da kuro guso ya ne agrada no atwe camera si no so no wo video no asa agro no wo video na apache jimifo no de abeto abonten ubahu no wo video no de abeto abonten o de beba abeto abonten so ubahu no wo video no so otum pass nuoma
Agrada dun so for 7 years a champagne no go to afiri wo de ba na agigi na adwini mu onamaniti na ye kondo kwa adwini bi anim faso bi anim aye nyansa hunu na egu ni tirim kro no nyansa na egu ni tirim abida some pictures ni free page ni so o abrantie some picture ni free page ni so apachi jalofo kokwa na so agrada nku ono na ohia eyi ya fra ne sei una wuhia yale sakono nsa wo yale na bebo nu nkunu hu daburo eno na ebe hia abeboa ko na kokko sa ne yale jimifo aba no ko no nsa wo yale owia na wudi nu nkunu abegu page so abebo hu daburo ko no nsa wo yale wo na na ayekroche no ko no nsa wo yale onteneteno ofa sunsumu pani emfa nwo na yestraight said me yestraight no asia bema Dama woni bi pa na waka no no o maka to say me dey me god ndi wo baka me wo ho de na what wetiti o me fa ncha wo da because me dey ade na mama me na wunyira wo bi nti say woni evidence bia wo say de me ni bi na wo be gina bonti be ye na oboa e na on fa hwema na e ho de me fan spell wo memma wo to me de ba me ma wo to left and right me fa ncha wo da so wo be gina bonti na wonni mene ni ntamasa na obegina bonte be kase enya no kra me say me de ba ma to left and right men to sabe ba ku kra me de ba ma to nkwasiafo yalefo ayalefo asefo on god na mudi me se munya ho to da megudie na mo gusu na mudi no munya ho to da mo ba brebre wo mu wiase munya ho to da kwasiafo Chasa masha say iska me ma me ne friend Beatrice Nyameche aha Evangelist Beatrice Nyameche mama michia o pa cho good evening numre baby a wo bia michia me da se pa Nyame nhira o pa no mpaibo ene wa ho odin a wo de ta michia o pa ewie yi ni mi don na wo life na kakra Nyame nhira wo pa ne on pai bo a de time echi Nyame nhira wo papa afa yentinsi nkwasiafo ni mu agimifo asefo apate ayalefo omabusua nyina yale yempa bla bi mo ya mo saradin a yentumi ntenase ya mo saradin yentumi didi wo ye wiase ye baaye Just say your boss Saradin and say to me didi. Just say your boss Saradin, Sarah good. And now the chair momo adrianidi, and mammo stars, and mammo yi. Was some pictures a good page soon when you na or the be as uncle of what the junk of 4 stars at the junk of 4 seeker. I'm robber. What ya broached jigan and skiddy. Chia, son, I mean, I pet, and I'm a mamma, my mamma, you were me, dear. Mensako, and mamma. Adu komu kwa na bodito enti menye dia no wa o mbeba me ye dia na bla ni be dibi anworoba ekomu kwa na de mu ye me ameti akora me so won faso me gari ni me anwa mu ye ade chia me di me so won faso mamo 100 times minim se sa ma mfa me din ya mutumi didi wo media no so ade sa mudi me din na mutumi di didi wo media no so ma mfa me din ya mutumi didi wo media no so ene mo ba papa mo ba ankasa apachi jimu for Blagana na uti abrochire de me hia ni ame wo Ghana wo de me picture di diska wo de me picture di bokro no abusuafo mo nko di page no so nko hwe me picture na guo o de me pictures na ejisika o de ji nkrofo stars ne nkrofo 11 cd o de me pictures na bokro no o de me pictures bokro no kan semu enim de me picture bokro no apachi jimi for who to me the obi picture the bokro no enya media iso anka minimu da se ye to me the picture bokro no minimu da mudia ne dia mo certificate o akase mu be wura commercial bank mu an Roberts no mudia ne ma certificate akase mu be wura commercial bank mu wura commercial bank da na chese Ghana ene na o say ye original criminals o say ye ni e mamo award sa ene criminal award me se wo ha obohu ye be ma mo criminal award wuti Ghana ha obohu na sankrofo we apachi jimifo ne agrada jimifo ne sibo wan
friends e bozuna Jimmy fo no ne ama omu nyina award ya be ma omu nyina award wo Ghana ha bo ni ama omu nyina award ya be ma a criminal award e wo Ghana ha enipa ehuna mani o enipa ehuna mani enipa tete enipa ehuna mani e wo saa Robert insem eno Santana ono ne de wa match apasifo enkun ti se o de abetena ho me say krono na azana na wase ewremu no suotuom ko honu mo ho na woji megudie no nti sai ko suotuom back ahwa na metumi abeda awoka ahwa na menimu gate sai ko hanum ko ho sai ko suotuom back omu hiaw ahwa na wo boy ye krono nti sai ko ho sai ko ho no mo sai ko ho ahwa na wotena ase agigi ye sika agigi ye gudie e boy ye krono pefo nti sai ko suotuom sai ko honum ehwa na beboa sai ko honum ebusiafo mo nhama ne se mesi on sai ko suotuom ehwa na beboa no onko na apachi jimifo no nkoso no bodua nimu apachi jimifo no onko so ni bodua nimu wo ho sai ko na apachi jimifo no nkoso wo bodua so no de sesei wo de asom no wo de adwale na anti sesei na adwen no kankan bi ede agigi ni tirim nti sesei ono oba wo mpaase ene o ma asai nkonya ase mfuturo ene wo plapla wo fie na wo wia ma na aduane ase ama na di ade wa mfa ama na oni bebi akọ wa ma na aduane ase ama na di mo bele o boy abla boy e bo akọchire Yesu Yesu we huna ma na wo wi ase omo di ni din bokro no Yesu we huna ma na we huna ma na papa Yesu we huna ma na an Robert ne de mesra mo share video ni ma mo se me say mo bia mfa me picture nto ni page mo yi me ya life sa me page nti me ma no na e ka me mfa obi a picture nto baby ana me boa me ya life sa wonya kronfo na wonya nroba wonya kronfo nya nroba aka wo ba fa obi la pictures de egu page so anza me ti hei me nya kronfo me nya ma de se me de omu ba gigi skenti anza man fa obi a picture nto me life so me ana me si ha na me ye me life ana me ka me nse enti nsam na me ka no so obi anim nipa me ka na se enti wo so wodi musa no kwatana se na fa wa no kan na wo da me picture akwato wo se be ye obi hu me picture no pe ne wadwane aba obi hu me picture no pe ne wadwane aba wo de me picture gigi fame wo de gigi e friend say wo de gigi ska wo de me picture gigi ska wo ba ya life no wan fa me picture to wa ho nto ana me so wan fa so o boy ye Nyankopon wa bo me papa boy yes Nyankopon wa bo me nipa wa bo me ankasa abrochirefo to mi di midin gigiska abrochirefo edi midin agigiska muti abrochire edi midin gigiska wo Ghana ha ana na me say mu gu abrochirefo animu ase mu gu amanimu ase ti mu mla Ghana ha ne ye nyina ye nyepe mu mla Ghana ha na abrochirefo no mu kita dimpa o mu kita dimpa ya kasa wunua ya boga wunua wa abrochire wunua ya boga na wutri mu da bi e be ye wo no because wunua no twe $1 wo de baga na ha nya asem ketwa nti ya kasa wunua ti abrochira enigie ni osebo ne sidie bi a wankasa wo be kom no ebi ni ana mu de agu ana msesa ye hiafo de gigiska o media su mo papa mo sa grada we hu se tontura wo hu se mo ye toa ye tro ho ahwe mfi mu ma nti na ode mo ye kaya ye odwuman ti na mo ba na mo na mo wonu fufuo plapla ne mpaase ayiyi mpaase nuoma yi wo tututu mpaase nuoma wo hu se mo su nim fa so ade ba bia mo ti ono na ade chia owie ska wo Ghana na odo hwe mo owie ska wo Ghana na so prime mamo owie ska o za ye gi ye sika gi ye gudi owie na odo hwe mo wo media no so meboa owie na o sende mamo nti wo hu se mo su nim fa so de mano o hu se brochire ho na moto no mu ye useless mu su nim fa so bia nti mo ba Ghana na mo plapla ne mpaase na ne jonso a wadwonso esi wo na matama so ya me se de wo apachi jimifo wo de me se ye be ko toilet ne ye de ahwa tie fi ne ye de be soa next time
meti me baby a ba mama relax o meka me meti me baby a o meka me kora ba mama je ma home because ade na me de ko wunyina ho ti se wo be di mu da se kunu mu e be gina do nsa be se ubu pen se e na ade no amfa ama no kwase ya hu nim se ma amfa ama no e na wo be gina wo page so di gigi skedi e jimifo be ma yalefo unim sa ma fa ma no ana wo be gina ho e di gigi skedi ye yes send ma wo de hey thank you me da say god bless you then na wo gi nyina na unim sa me fa ma no waji edi awie na asa no afi de wo be gina ho sa me fa ma no me boa yakopo no be tua mo kamako me so nai ba ko na aka no ba ko no be san be ka ho chimifo. So now ensemi anya akakoti e de abasara so ama be cheche na adwen o say no kore na Amankado ahyeda ana opese odi ne hu ne din edidi o social media no so because say wo say social media no say na so ay slow e de ama ya Amankado ntino wahyeda no akakofa o no pictures de abetu ne page ana opese odi ne egiska a chise se be brother say de atem de wo di Amankado bi pa utimi say enyasem ketua abusu abetumi a kire wadwen ensema ayesa so abeka e de afa Amankado agrada na sibo sister ho na afi bia so enye kama kire wadwen o comment section no eni di nya subscribe button no ni mi abe na e won chen like video no so na bibia enye kama pa aha na abusu amede wosi makram.